Akademiju likovnih umjetnosti završavam u Sarajevu, odsjek slikarstvo. 2009. 10. još kao student žurnalistike počinjem ozbiljnije da se bavim slikarstvom. Već tada sam osjetio da je to moj životni poziv. Što se tiče istočnog Sarajeva, siguran sam da ima jedan novi val, što je opet pozitivno, mlađih učenika koji upisuju i srednju školu prirodnih umjetnosti u Sarajevu, također i akademiju, što je malo ranije nije ni bio slučaj još dok sam ja bio i u srednjoj školi. Sva ta zbivanja i politička previranja mislim da su itekako utjecala. Ne bi trebalo postojati te neke predrasude uopšte kad je u pitanju i studiranje i druženje. Pa što se tiče Bosne i Hercegovine i egzistencije umjetnika u njoj, s obzirom na druge sfere i zanimanja, mislim da umjetnici, konkretno slikar, baš moraju malo više od sebe dati, znači više nego 100%. Za sad sam zadovoljan, ali opet nikad ne znam šta nosi sutra.